Sarmar sarpimar kang bulake lam kimi kalilo. Kabisar ki pache tha tumtong ki un ma mate kachiplang ki kat kang hu tumtong ki un ma pu chingbai thurong sonsi theklong lo. Lasonsi di Phulamding Road kilometer ner gap sar thing hiya romekar Greenwell phangchu achor Rosemary Teronpi artain koraner gap kidam tang thereni phai kre ki thom ani kamsing teronarong dogmoka hawar bilughat along an sok endamji po asomar lapen ani pi ahupo atum aphan than tikangsi hempen barjuapi pini thereni phai krener gap ani anke Jopho nipho an pleng-et aphita halapu bilughata lele hemta chewang redet Bangso ajok asomar lapen achor an parta ani pi alokhai tum ke matha kisung angdeng nanglirok lo. Bangso puthak dipu police station along lamhoi mate missing complaint letter sitame pidam etlo. Bonta police atum along penta thangnat abirta ta longpon pelang pusi Greenwell phangchu ningjepon. Lasina hok le do dam pusitame asomar tumaphan chimathara puthot hem kachiwang thujephan phangchu sangho achor aphan chuning ripon anparta madule bangsor so phan theklong bang link pusitame screen along ki paklang pon contact number 9601594435 along nang pachini vek thaputa chuning ripon lo nang le vegi no ho to tami nang ching hondu apo pusini lipulo lasi rata phan tami chuning ri lo kadu abe aphan tami no hok le dus tami alangli damaling same jerpu along le dus tami kiwang ye phan same chuning ri lo apen pu sumar tami aju tami kachiru lok nasini lita anda chu tek the ayuwang tami tuwe tami yang der ayuwang tami habis tibar ni pen nili mek te yang ye anda chung tung te tumi dalu suni ha den ka an re damno long nam de to war su ding gari alo tami nili nang chiru lok asi ko ano ni alang phan ka ching hon nili asi no hok e do damaling do aling tami hem ki wangi phansi nili chuning lo. News report Carbing Long Life.